Aloi si Shanghai. Kajing kulai kali share subscribers bat barok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Katkum kajing tu jungki reports ban nakaliang jungka Iran kalakam bakala yo ban bom penpraya ke weka USS Abraham Lincoln jungka Amerika. Ka USS Abraham Lincoln jungka Amerika. Ka day ka bakit yaki jet thma. Batla ongro ban nalor kajing yo ban set penpraya katay ke aircraft carrier. Kalayo ruban bom ia kisipai ke Amerika ki badan hapok katay ka USS Abraham Lincoln. Halor katay ka jingyo siat jongga Iran. Nagaliang jongga Iran kalakam bakalayo ban bom penpra ia katay bat kumjuro ka Iran kaong bakalayo ban bom ia kisipai kat ki badan hakatay ka aircraft carrier jongga Amerika. Henry nagaliang jongga Amerika pat kaong bakatay ka aircraft carrier jongga Amerika kam sempat lajot namar baka Iran ka bom hakapor menmit ki misal jongga Iran kim simladei hakatay bat kisipay jongga Iran imat hakapor baki tau ki kenriang gajing tau hakapor baki tau ban bom ya katay ka aircraft carrier jongga Amerika ong kisipay ka Amerika. Ngin siya kendopat hakiway pat ki updates. Stay tuned guys.